I Ngā Te Rerehua, the majestic scenery of Awahau and the sweet sound of Ngāti Rangi Wewehi in Rotorua is not only pleasant to the ear, but healing for the soul. Amongst the rōpū ko taku tino hoa mahi papaho ko Heeni Te Mate Kōiwi, she is on a journey of healing. A mother of 3, this is a story about Heeni's love for her tamariki and the news no mother wants to hear. Her teenage daughter Janie has cancer and there is no cure. So, Janie Taiiringa-Roimata Bennett is 15 years old. When she was 14, and in January 2024, she was an athlete. She was on her way to the States to play basketball. She had already made tournament teams, and out of nowhere, she had a bit of a hardened arm. Went to the GP said, oh, it's a bit overused. Watched it, and then she went to a training, fell on it, it blew up. Long story short, we got told she has osteosarcoma, one of the rarest cancers, and it's a bone cancer, and that this would be a difficult and challenging journey. Kia ora te whānau, hei ngā wina rei ka tūwhera anō ngā. It has been all of those things, difficult, challenging, almost 2 years of struggle and hospital visits, heartbreak and chemotherapy. Remember, Janie was only 14 years old. I appreciate everything you guys are doing for me. Love yous. Anyway, a month ago, she couldn't breathe. Yeah. And so we took her straight to the hospital, and 2 days of testing. By the end of it, the oncology team in Auckland and the doctors here sat us down and let us know the news. Yeah. Which was that we figured that her lung, the bottom of her lung, has burst and collapsed. Yeah. And that was a progression of her aggressive cancer, because her cancer is aggressive, and that she would have 2 weeks to live. With hope and determination, Janie has perked up with a new energy after changing from Western medicine to Rongoā. And we took an alternative route that has seen her heal. And so it's waiata, it's kaupapa, it's everything that we've been raised to do, which is to believe in our ancestral and indigenous knowledge. 6 weeks ago, Janie was given 2 weeks to live. This week, according to medical advice, we should have been having a tangi, but we still have Janie with us. The reason I say this is a journey of healing, Heeni has taken a different route for this cancer journey, well, different from other families. She has moved away from modern medicine and gone back to what she believes is natural for Māori, rongoā, waiata and karakia. There's someone bigger than us wanted me to have this rongoā. And as a believer, tangata whakapono ki te ao wairua, he tohu tērā kia au. Kia tikina mai ngā rongoā, grab the rongoā. Why wouldn't I believe in my tupuna or my ancestors or even our atua to give us hope in that form?
She has changed her name from Heeni Brown to Heeni Mate Kōiwi, which relates to her daughter's mawīwi. Te mate kōiwi, kei reira te māramatanga, he mate kei roto i te kōiwi. He mahinga tērā no ngā mātua tupuna, tēnei mea te panoni, te whakarereke i te ingoa o te tangata, i kona ka tau mai te whakaaro, kia tapa ki tērā ingoa, e runga no i te mōhio, e rua, e toru, e whā pia whakareanga, ka warewaretia aku tamariki mokopuna i tēnei tino māwiwi roto i te whānau. Nā reira, i te wā e whakaaro ngia ai, kia mārena te hoa rangatira. Kia whai wāhi atu ngā tamariki ki tētahi kaupapa hākuakua. Ka hore au i hihia kia tuku noiho i tētahi mārena me te piringa o te tangata kia pirinua. I te hihia kia whai wāhi atu ki tētahi kaupapa hirahira. Nā reira, te wā ka whakaarongia kia rehita, te mārena nei, i te hihia kia tau ko ngā ingoa o te mate kōiwi, kātahi, arā ko te ingoa ko tapa ki runga i āhau. Kia tau ki roto i tērā rehitatanga. Ka heke mai te wā ki ngā whakareanga o roto i ngā tau ko tahi rau e haramai nei, ka kitea te rehita ka whakaaro ao. He aha i pēnā rawai taku tupuna. Te wai e, te wai e, te wai nui, te wai roa e, ko te wai rua. Taka taka tū, ka patapata tō, hau mai te wai nā rongo, rongo whakau. Heeni has written a book, e toru te kau mā toru ngā karakia Māori kei roto. Hau atu ko te toto. Whano, whano, haramai te toki o te ora. Haumie, hui e, taeki. Te wā i taumai te karere nui, he tino māwiwi i tēnei ta wāhine. I te whaiwhai haere, haha pia tētahi huarahi whakarauora no ia mātou, tēnei pāhare keke ake. I runga no i te mōhio he tino māwiwi tēnei, he māwiwi e tai ai te whakamate i aia. He aha rawa tētahi ara e kuhu mai te ora ki roto i te whānau, e kuhu mai te ora e kaha ai te whānau, te takahi i tēnei huarahi. Māma noa te whakautu, ko te karakia, tētahi āhuatanga, e hihiri ai te wairua, te mauri o roto i te tangata e kaha tonu ai tana haere. Roto i tētahi huarahi mōrearea, pēnā no i tēnei. Nā reira, ko ngā karakia i Kotākina, i roto i te rua tau nei, e hāngai pū ki wētahi tino mahinga mōrearea ko ūkirunga i aia. When there is a terminal cancer diagnosis, it's rare anyone beats it. And just last week, as we were about to complete our filming with Heeni and her daughter, she took a turn for the worse. Ko te rongo pai, Janie got to spend 10 weeks at home in the hospital, 10 weeks and counting, longer than the doctors had given. A better quality of life surrounded by whānau, aroha, kapahaka and oa. It's about giving them grace, but also, for me, I'm the mum. I'm the responsible person in her life, and it's my responsibility to take accountability and do my best to keep her alive. This process isn't just about her in particular, it's a whole whānau effort, and everybody gets sad in a journey like this.